Kinong hikai school deficit ki belasong that apok kalama jangka Meglaya Retired Deficit School Teachers Association hagasing balang jangka tayo kilalit ikendo yo menteri rang ba kejela Conrad Kongkal Sangma ban bot dia ni kejing dawa ya ka baibam temen ka badai kejing dawa ka beladon kumba San Posnem. Kani ke kenhuan kinong hikai school deficit ki belasong that apok kejing elam u presiden uba Idi Nong Siang kilalit ikendo yo menteri rang ba kejela Conrad Kongkal Sangma ban bot dia ha ka bedai ba kejing dawa ya ka baibam temen ne ka pension jong ki arah jarngut kinong hikai deficit ki belasong that no nakakam ndai hidup menta kinang ap kim ilenti ban yo ka baibam temen. Uba Idi Nong Siang uloong ba kejing dawa ban yo ka pension keladon kumba San Posnem. Ndai hidup menta ke sarkar jela kampat cim setia ya kenu senjam bat kinong hikai deficit kim don AA ban pendap elaki jing kisam namar kejing bam yo ya ka pension. Uli itu bu menteri rang ba kejela cim laai kenu kejing kular halor kene kejing dawa. Ndai unsal lume kejing elang bat ki officer ketenat puli putih ban bot de kene kejing dawa jeng kinong hikai deficit ki bala syong that nakakam. Uba Idi Nong Siang ulapan pa kejing keremen ba menteri rang ba unsal ek badan kam halor kene kejing dawa. Kanite la San Posnem la don la shwa yang iru la don tengiru hakini ki atau la Posnem mata nilai dawa si dawa but na ko ni don ka service so nilai dawa henry kampoi sinur de mata ni de ki bala song thai sudah ngin don yesu ba niyo na government long nil mata te halo kota ini ya dawan siam da ulaman irap yang ini no sinailam yang ikino hikai sini honi dan isu 14 no kula ba pe masa khabe ki official kermut ke dan mengi maro tarai po ngim yo ara ki excitement no po arhajar no kini jomblo atau di Baru State.